Babona besebenzisa imali besicela nje futhi ukuthi abantu abasukumele ngokutohoza ngile ngasekuphalana cha ayingiphethe kahle mina ucala ngiyilithala ezinkulu ngicabanga ngabe ngiphendula ihlaya la ngijima la esitradini ngibe nabantu bokufika ngibakhiphe abantu bokufika baphinde babuyiselwe abantu beke bangitshene abantu ukuthi babhadalile kodwa bangabe befika la lelizwe lakithi ayiphathanga kahle lento ayiphathanga nje kahle bafethu ngoba siyazi ukuthi abantu befika bayabhadala abantu bakithi sidayiswa abantu bakithi ngoba sibakhipha labantu laba sibakhipha la kulezi ndawo ekugcineni bebekwazi ukwameshina amagama abantu noma ngeke ngaze ngachaza bafethu kodwa nje engizakusho bafethu umeya yethu yasemzimbulu mama seyisayinile imemorandum isayinile abafethu amaphoyisa sizosebenzisana nawo ile investment sizosebenzisana nawo siwumphakathi wasemzimbulu akazosebenza wodwa amaphoyisa Nene angivumi sizisebenzile indawo eziningi siqedisana namaphoyisa ilo investment ukhishwa abantu bokufika kanye ne-migration bafethu sinivuma abantu bakithi emzimbulu ningayivumi lento yenzekayo amaphoyisa akithi ngiyacela bafethu simusane besidayise ebantwini bokufika andile besidayise bafethu ebantwini bokufika abantu bokufika Sejelela kangaka njengoba benethemba lokuthi bayazi bayavuna umthetho udilethi umthetho uyasibopha angizabethu asibi nyanga kodwa siyacela ukuthi bafethu sibambisaneni ngesizwe ngendlela into emzimbulu ngendlela ngiphondisi yethu emzimbulu bafethu siyacela ngazabethu asixabane nani nomunye besalahlekile osamela abantu bokufika osathatha amabrayibhi ezimali zabantu bokufika siyacela bafethu ukuthi akaziyele siyacela futhi nomsebenzi uqhubeke ubheke phambili amaphoyisa asebenzisana futhi nathi simphakathi sisasebenzisana namaphoyisa siyacela bandiswaneni bafethu emzimbulu uhlungu ingazabethu asisebenzi aziyitholi umsebenzi kunezitolo eziningi la ebefuna ukuthi abantu bakithi bayasebenza ngizona abasebenzi zona zibanjela abantu befile ngabo-ke siyacela
umeya yethu asize into sisalile nje nokulanka sicela ngomthetho osukuliwe awusebenze phezu kwakufika bese bese sebenzile ngizocela ukukhuluma ama-second outlet bese nginikeza ithuba bafowethu emzimkhulu ngiqale ngiqolisa ngokuthi sifike late isizathu sokuthi ngibe late uma cingwane indlela bengayazi bephoqa ukuthi ngimlele okokuqala lokho. Okwesibili bafowethu, uma ngabe emzimkhulu sekusetshenzwa ngempela ngicela wonke lamatende alapha agudla umgwaqo abantu bokufika asuke akekho umuntu onelungelo lokunivimba makukhona into engayifuni noma ngabe ubani noma enamandla angakanani. Uma ngabe umphakathi kunento angayifuni akekho umuntu onelungelo lokuma phambi kwawo umphakathi. Amaphoyisa awumphakathi, meya umphakathi, wonke umuntu la unengane yomphakathi akekho umuntu oboshwana. Engicela abafowethu kusukela kusasa labatenda abakwerekwera kudla umgwaqo lapha abangasababikho emzimkhulu uhambe ngasusa everyday mangidlula la mina akikwerekwere angilithandisisi vele angiliphiwe. So sengehlela ngezansi bantu basemzimkhulu ngibonga isibindi senu, ngibonga uthando lwenu, ngibonga inhliziyo yenu enalo ukubekezela kwenu. Kodwa ngelinye ilanga mhlazana senze imashe ezoba nkulu ngaphezu kwayo siyacela ukuthi edrobheni ingabikho umuntu ohambe enyuka kanjena. Wonke umuntu angabe la okusho ukuthi bonke abantu abagqugquzelele emashe ukuthi bekhona siyacela ukuthi bathi uqinise isandla manje bese sicele nomthetho ube ngakuthini ungabi ngaphesheya ngoba bangaphesheya sekufanele uqaqise manje. Umthetho ungabi ngaphesheya ukuthi sibe ngaphesheya sicela umthetho ube ngakuthini silekelele ukulungisa leli dolobha ngiyabonga bafowethu ngicela ungidlulisele amaqinwane. Ngizocela ukukhuluma ama-second outlet bese nginikeza ithuba bafowethu emzimkhulu ngiqale ngiqolisa ngokuthi sifike late isizathu sokuthi ngibe late uma cingwane indlela bengayazi bephoqa ukuthi ngimlele. Okokuqala lokho. Okwesibili bafowethu, uma ngabe emzimkhulu sekusetshenzwa ngempela ngicela wonke lamatende alapha agudla umgwaqo abantu bokufika asuke akekho umuntu onelungelo lokunivimba makukhona into engayifuni noma ngabe ubani noma enamandla angakanani. Uma ngabe umphakathi kunento angayifuni akekho umuntu onelungelo lokuma phambi kwawo umphakathi. Amaphoyisa awumphakathi, meya umphakathi, wonke umuntu la unengane yomphakathi akekho umuntu oboshwana. Engicela abafowethu kusukela kusasa labatenda abakwerekwera kudla umgwaqo lapha abangasababikho emzimkhulu uhambe ngasusa everyday mangidlula la mina akikwerekwere angilithandisisi vele angiliphiwe. So sengehlela ngezansi bantu basemzimkhulu ngibonga isibindi senu, ngibonga uthando lwenu, ngibonga inhliziyo yenu enalo ukubekezela kwenu. Kodwa ngelinye ilanga mhlazana senze imashe ezoba nkulu ngaphezu kwayo siyacela ukuthi edrobheni ingabikho umuntu ohambe enyuka kanjena. Wonke umuntu angabe la okusho ukuthi bonke abantu abagqugquzelele emashe ukuthi bekhona siyacela ukuthi bathi uqinise isandla manje bese sicele nomthetho ube ngakuthini ungabi ngaphesheya ngoba bangaphesheya sekufanele uqaqise manje. Umthetho ungabi ngaphesheya ukuthi sibe ngaphesheya sicela umthetho ube ngakuthini silekelele ukulungisa leli dolobha ngiyabonga bafowethu ngicela ungidlulisele amaqinwane. Uyayivumela ipi uyayivumela ipi umkhize ezizele kwelaseMpumalanga esibonile ukuthi eMpumalanga bagile izimanga mfethu umhlaba waseNingizimu Afrika unkulunkulu kakhulu. EMpumalanga siyacela ukuthi sifike sizokhona noma kanjani.
Nganzawethu siyabonga kakhulu mfowethu okwazi ukusimela lapha ngokweqiniso la emzinkulu kwamedwa njengelanga ngingagcina ngempela umkhawulo omzinkulu ubona ithemba kuyena ukuthenini ngempela amakwelekwele awahambe phansi amakwelekwele awahambe ngingapha kwethu ngongakhulela lomthetho noma meya isiphandla ngalesikhona lapha sinikele memorandum okubalulekile ukuthi into eyenzekile eSouth Africa amaphoyisa nohulumeni ubonile ukuthi asadlali manje njengamanje umhla ka-30 ngokubambisana nje sisonke nodadewethu uJacinta nomfowethu uMpondabandaba basabalana kwezinye indawo njengoba ngikhona nje lapha nabo bakhona ngey'nhliziyo ngandawethu ukuthula noxolo olwenzeke eSouth Africa simasha nje sibaxosha ngezwi njengoba noNkulunkulu wadala ngezwi sibonile befuduka noma bengaphelile ingakho siqhubeka sizabahamba impela-ke manje lezi zinja lezi idayisa amadragsi kulingane zethu njengamanje sithi uhulumeni akabe serious nemeya ayibe serious bafowethu njengoba lapha intimba zaseMpumalanga lapha umfowethu umbomvu lapha UNdlozi uhlala singayisha kakhulu awethu siyacela ukuthi amamashi awangami asiqhubeke simashe South Africa yonke kodwa enganethembisa khona uhulumeni indlebe uyayisondeza kuthina usayezwa kancane kancane kodwa sifuna ezwe sifuna enze akangezwa akenze ngoba basi-undermine laba sopolitiki basi-undermine laba baholi njengamanje siyakhala manje I'm a vice chair yaseMpumalanga province. Sila uzosupporta imzimkhulu and la kungasekhaya mina ngowala iqobo. Wow! Ekhaya kusofafa eMashaleni. So njengoba ngila ngisekhaya ngilahlekanga. Ngoba ngifuna ukuthi sibe sisonke lini. Yebo. So njengoba ngila ngicela ukuphakamisa igama lika Oyama. FIFA Oyama noma ngathiwa kwenzekile lokho kwenzekile kodwa kukhona ukuthi akwenzile. Ngicela ukuthi singamkhohlwa noma ngathi uyahamba ama-cases wakhe simsupport. Wonke umuntu yona wonke umuntu uyalenza iphutha. Uzibonakalisile umphakathi kuyiphuzu ubonile imizamo yalo mfowethu ezami kuze kube indlela ilanga libe impumelelo nobunzima adile kubo ngiyacela abafethu ukuthi ema-casing anawo nimsupport azodlula kuko njengamanje akululanga mncane ngizwile ukuthi mncane and umsebenzi awenzile mkhulu kuneminyaka yakhe. Ngiyabonga. Sesiza manje ubotshelweni singane ngokuzwa kwenu nizwa kuthiwa wenzeni yingako singakakutholi ebethene ngaphandle kanti namakhesi athene vuka ngoku amakhesi wakhe ebehlele khona amakhesi athene vuka ngona senza lo msebenzi avuka ngoba sebiza imashi ewe ebengaphandle ebetheni
Hayi bengazange bayiphakamisa abaphathi lento ukuthi oyami ubotshiwe. Asitshelwanga sesinze manje ukushona kwelanga ngoba uyena umuntu obecreate machine march kanjani? Kanjani sesitshelwa ngama-highlight. Ama-highlight phela lawa sazi namanje sisithola isitoli ukuthi bakungani. Ayike. Abamkhiphe nabo abamhlophe nabo abaphethe abamkhiphe siza ukuthi yini inkinga. Athini amaphoyisa ambophile asamlopheleni. Asitholi nabo abaphathi bathi ama-highlight asazi bayini. Baka bachaze ngoku. Ya bacha. Akaza. Awuzosho. Ngicela siye ngalana ke thina. Ngiphelele lokuboshiwe lapha. Hayi ngaboshiwe. Ingoba ngizimele. Okay. Ngekose. Kuthiwa khona umuntu oboshiwe la umhlelo wemashi. Yey wendoda. Ngimangele kabi zosophuwe. Ya yini. Ngiqeda kuthola manje njengoba ngilanga. Ukuthi kunomfana la obukuthiwa uyami omncane. Ya. Lo mfana lo ukuthi ngizathi kwenzekeni bebemniyekeleni abantu bomthetho sonke lesikhathi bezomgada namhlanje ngoba sebemotion march babesika mthatha akungiphethe kahle ya akakwazi ukuthi umuntu azongivusela icala ngoba nakusekuzela ama-machine march ngibe ngihlala la engiyekile sonke lesikhathi uhlale umhlangano ku-section 4 ube khona bebemniyekeleni kumbophana ngaba ukuthi ube necala bekufuna bambophe kulona kutheni bazomgada ku-machine march kwayikhani bemnana ngoba yindlela mhlawumbe ukuthi bayalayo abafowethu akungiphethe kahle into abayenzile yebo uma ngaba ukuthi kunamaphutha awenzile alikho isoko ngelasithi bafowethu uma ngaba ukuthi khona lapha ephazame khona umfana omncane oyami asimvuni yes ngoba umthetho kumele uyidlale indima yakhe oyami wala emzimbeni abangathi kuyi-machine march baye bawubukisa ngayo phakathi kwabantu bayobala oyami phakathi kwabantu avele manje angathi isihlukumeza amaphoyisa akhombisa ungasebenzisani ebemniyekeleni sonke lesikhathi ngoba ebehleli nawo section 4 ungowala emzimbeni abakwazi ukubo la ungene eNazaretha ngoba phela wala la eNazaretha lomfana manje ngiyamangana nasengifika la ngitshena abafowethu la befika bethi lo mfana oyama akekho bengizitshela bukhona mina manje ngiyamangana mangaba sekuthi kuthiwa akekho lo mfana ubotshelwa kwenzekeni okay ke kulungile ke wonile ke ngendlela onengayo ukuthi ke bangamlindi ke mvula imashini mashi babeseke bayayenza ke bazolanda bamiyekeleni ngasikhathi besection 4 ngoba phela bokufanele bamthathe section 4 yini bebemiyekeleni ku section 4 ngoba behleli section 4 ungowala emzini akungiphethe kahle indlela kwenzeke ngakho ngicela kube nobulungisi uyabona mangaba ukuthi abafowethu amaphoyisa bazokwenza ngale ndlela abenza ngayo hayi akuzosiphatha kahle ngoba khombisa bakuthola khona ubulungiswa obungekho abafuni bakutoyitoyelwe laba bantu futhi basezoqhubeka nathi basenze ngale ndlela basenza ngayo ngoba nangu befuna ukuthi ekugcineni kufezekiseke imfuno zabo siyazi ukuthi amaphoyisa angavusa amacala bathi nginecala nami kwamele ngiyangibona ngoba yini bayadla badla kubona lamanje badla kubona laba bantu bokufika abayiyeke lento abayenzayo ukubulala ilizwe silwa kakhulu la sigejwa ngezibhamu sisinde ezibhameni silwe laleli lizwe sibulawa abantu bokufika abafowethu amaphoyisa kodwa egcineni bakwazi babamela abantu bokufika abayeke ukuyenza lento abayenzayo abangabamela abantu bokufika akube nobulungiswa ezweni yilizwe lelo umhlaba wamadoda kunamakhosi la kule ndawo yakithi angethuka ngelinye ilanga ethathelwa lobukhosi ethathelwa abantu bokufika ngoba abantu bokufika bayabuthatha ubukhosi kulo ndawo bokhona zozo sile ePitoli siyolwa namaSomalia lapha esezibekela ubukhosi lapha uyabona kuliwa le East London eNakungeni kuyoliwa inkosi yamaNigeria seyibekiwe le kubekana indaba zobukhosi nathi asegcwele lamabholomani la asuke emazweni le kule ndawo agqoshwa kuzona siyezwa kuthiwa dilizwe ngamabhasi akhona la emzimkhulu kule ndawo yakithi abayeke bafowethu ukuthi benze ngale ndlela abenza ngayo basebenzisana nabantu bokufika siyithanda lento abayenzayo abayeke nalama permit abawakhiphayo bawakhiphela abantu bokufika arong ukuthi ukhiphe ipermit ukhiphele umuntu wokufika ngoba umuntu wokufika kufuneka aphume nepermit le ukuthi uzokwenza ibhizinisi hayi ukuthi athi engenayo ipermit abuya nayo ezweni lakhe emgunyaza abuza ukwenza ibhizinisi la wena ufuna umnika ipermit la umasipala yicala le corrupt le thothi kahle hle uyisigebengu kwawena umuntu osikukhipha ama-permit la kule office uyisigebengu awulungile okanye khona umthetho ongawazi mangaba ngingahloniphisa legama lobugebengu thothi khona lo mthetho ongawazi
ngeke uthi umthetho usibinda kangaka thina la eSouth Africa ube nomthetho oza kweqiwa abantu bangaphandle ngaphandle uthi umthetho uma ungena kuleli lizwe ungena unamalini na uzokwenza business so investor la ungena una 5 million ungena unama document ne-permit yakho yokuthi uzokwenza isitolo ngala oza taxa kusona mawuza ngokwesipilo sukunaso kunomsebenzi kwakhona ba kukhona lapha abayisibhidi khona siyakhanseleka kodwa nje kwi-machine march ebese si-applyela hayi bebese seseka mpela bethi hayi akubuya baphuma abantu bokufika ngoba nazo indawo bazifuna uba badayise kuzona sibabongela kakhulu siyabonga abafuthi bakelento sibatshayela izandla ngenza ukuthi cha lokhu abakwenzayo ukuthi bathi bafuna ukuthi umzimkhulu awubuyele esimeni siyabonga kakhulu naku noma isayinile imemorandaba uyavuma nawe uvuma nathi ukuba kusetshenzwe siyabonga kakhulu emzimkhulu sicela ke insizwa nabafowethu kusetshenziswane kusetshenzwe nje kwenziwe wonke umsebenzi ngendlela efanele kuleli lizwe labethu ngoba ngeke sesiyeke sofela khona la kithi leli lizwe. On my own, I'm working. Now you are working. Is it a criminal offense to work now? No. That one was a march. Now we follow my march. We are working to where we are now. I was working to Wednesday. No, I think we should Kwenzakalani? Amaphoyisa athi azadubula abantu ababophe ngoba senza illegal march. Ngiyawatshela ukuthi thina siyawoka. It's not a criminal offense ukuwoka. Ngiyaziwokhela nomunye uyaziwokhela, omunye uyaziculela, omunye uyaziculela. Akubona i-criminal offense leyo. Bona befuna ukubopha basho ukuthi i-charge izothini. Akukho bavumela ukuthi basibophe, so abazi nabo bathini. Bayasho nje ukuthi imashi isiphelile nangesikhathi ekade nqonyelwe sona. Yes, baqinisile i-session 4 meeting kuhlalile. Kwavunyelwana ngeroute nesikhathi nani. Kwasayina imemorandum isiphelile ke imashi. Thina siyawoka. All right. Yabo thina siyawoka. Ngeke usibophe ukuthi siyawoka simashi. Siyawoka. Yes. Hayi mkhulu. Chawo. Baba kwenzakaleni la? Mbona ngathi ubumiswa amaphoyisa bethini? No, bakhalela ukuthi imask njengoba beso-organize ukuthi izogcina ephezulu. Manje ibutani sabambeki manje. Bathi bazogcina lapha begcine khona. Bakwazi ukuthi baqale ezandla. Kuthiwa baphele lapha. Manje sithi thina isivumelwano. Bathi abasebenzi kanjalo. Imashi iqala la igcine khona sesithatha imemorandum awoka manje bayohlukanela la begcine khona. Bathi basho njalo mfowethu and iyehlula lento bayishoyo. Ngizwa kuthiwa khona inkabe eboshiwe la. Ubosheleni lo mjito oboshiwe. Uthathwe emashini futhi bekuyena umhlelo wemashi. Umhlelo wemashi lwana esinayo ecommittee. No, ayike yena kabothelanga imashi. Bothela inkinga zakhe. Ukuxabanisa okuthile. Okutholakalayo ukuthi bona lesizwe. Yes. Babana ukuthi kunamacala nawo.
angathamanyanga ekhona la kule province. Oh yeah. Ya kube into enjalo ebengaphezu kwamandla ethu ayikho into besisayenza yaphela nathi asisamisane necrime. Yes, yeah. Siyabonga baba. Yeah.
athini amaphoyisa amaphoyisa azoso athi bana phela ngapha ya imashi isuka la iyophelela lapha ya manje mase isuka ukuya lapha iyophelela le distance incane ya yabo ngabafuthi abafikayo uqala baze sebengakhalela nje ukugijima ucula nje emgaqweni ngaphazayiswa imoto engephula lutho ngoba phela sojayela mamashi ukumashi nje amaphoyisa ekuphelezela kumthetho akuphelezele ngoba phela sicelile lapha phezulu sabatshela ukuthi hayi bafuthi besicela ukuthi siyoyiphelelisa la nakuqale besiqale ngakhuluma nomntu babo omkhulu lapha ngathi hayi besicela zase ziyajika ngithi zojika nayingoma asikaze kuphulwe lutho akaze kwenzeke lutho kodwa manje ngiyabona bafuthi ngathi bethukile asazi ukuthi ke yini mhlombe ke inkinga esikhathi khona kubona nje babesimisa kodwa nje hayi sekunqobekile bafuthi bathi hayi ayiqhubeke iyophelela khona la hayi ngcono qhawela ya Hey,